أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بیٚیہِ لٹہِ تۄہہِ عزیٖزن خوش آمدید پردٕکِس یتھ دوٚیمِس درسس منٛز یِتھ کٔنۍ زن پٔتمِس درسس منٛز تہِ پردس مُتعلق کینٛہہ دٔلیٖل کینٛہہ رِوایات یا کینٛہہ آیات اسہِ وۄنۍ تہٕ گۄڈنِچ آیت تتھ منٛز ووٚن اسہِ سورہ نوٗرٕچ تہٕ آز دوٚیِم یُس درس گژھِ انشاء اللہ یہِ تہِ چھُ پردسٕے مُتعلق یِتھ کٔنۍ راتکِس درسس منٛز اسہِ معصوٗمیٖنن ہٕنٛز کینٛہہ تذکُرات أنۍ تہٕ أزکِس درسس منٛز تہِ کٲنٛسہِ گژھِ نہٕ مُسلمانو منٛز شُبہات روزٕنۍ کِہینۍ تہِ نہٕ میون مقصد چھُ یہِ لِذا أزکِس درسس منٛز یۄس تہِ کانٛہہ اسہِ کتھ ونو سۄ آسہِ انشاء اللہ اہلِ سُنت کیو کِتابو منٛز تہٕ گۄڈنیتھ آغاز کرو قرآنِ کریٖم چہِ آیات سۭتۍ سورہ احزاب آیت نمبر 59 قرآنِ کریٖمس منٛز پروردِگارِ عالم فرماوان اے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پننٮ۪ن ماجٮ۪ن پننٮ۪ن کورٮ۪ن پننٮ۪ن بیٚنٮ۪ن پننٮ۪ن ہمسرن ؤنِو باپردٕ نیٖرِو گرِ نٮ۪بر یُتھُے گرِ نٮ۪بر نیران ٲسِو کم از کم پننِس کلس پٮ۪ٹھ ٲسِو چادر تھاوان یُتھُے گرِ نٮ۪بر نیران ٲسِو یِتھ کٔنۍ ٲسِو نیران کہِ تُہُنٛد سورُے جسم گژھِ آسُن چھُپِتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ وننہٕ حسابہٕ قرآنِ کریٖم کہِ حسابہٕ چھِ أکِس زنانہِ خٲلی زٕ چیٖز یلہٕ تھاونس اِجازت اکھ گوٚو چاہے بُتھ تہٕ نتہٕ چھُس اتھٕ یِمن دۄن چیٖزن چھُس قرآنِ کریٖم تہٕ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ وننہٕ حساب اِجازت یِمو ورٲے چھُس نہٕ یِتھ کٔنۍ زن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان چھِ یہِ چھُ اہلِ سُنت کہِ اہلِ سُنتٕچ ساروی کھۄتہٕ معتبر تریٖن کِتاب یۄس چھِ سۄ چھِ صحیح بُخاری اتھ منٛز چھُ فرماوان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز اکھ رِوایت یُس زن حضرت عاشیہ نقل کران چھِ دپان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ ونان دوٚپُکھ سۄ زنان سۄ کوٗر سۄ موج یۄس پنٕنۍ چادر تِتھ کٔنۍ ترٛاوِ اکھ گوٚو چادر لاگٕنۍ بیاکھ گوٚو چادر اویزان ترٛاوٕنۍ اگر کانٛہہ موج کوٗر بیٚنہِ چادر پنٕنۍ اویزان ترٛاوِ پگاہ آسہِ سۄ قیامتس منٛز میانہِ شفاعت نٮ۪بر تٔمِس گژھِ نہٕ پگاہ سون شفاعت کہیٖنۍ تہِ نہٕ تمے موٗجوٗب أزکِس زمانس منٛز چھُ یہِ زیادٕ پہمتھ یِوان سٲنۍ موج کوٗر بیٚنہِ چھِ نیران چادر لٲگِتھ مگر سۄ چادر چھنہٕ لٲگِتھ آسان بٔلکہِ سۄ چھِ آسان یا فیکٮ۪ن پٮ۪ٹھ اویزان نتہٕ چھِ آسان مطلب تِتھ کٔنۍ چھِ آسان لٲگِتھ یِتھ کٔنۍ نہٕ اِجازت سون اِسلام چھِ دِوان کہیٖنۍ تہِ نہٕ اتس سلمہ أمِس سوال کران یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر سٲنۍ موج بیٚنہِ کوٗر چادر لاگہِ تیٚلہِ کِتھ کٔنۍ چھس لاگٕنۍ پیغمبر چھُس فرماوان واپس تِتھ کٔنۍ گژھِ چادر لاگٕنۍ کہِ أمۍ سُنٛد سورُے جسم گژھِ ژوٗرِ روزُن یہاں تک کہِ أمۍ سٕنٛدۍ کھۄر تہِ گژھن نہٕ اتھِ یِنۍ کہیٖنۍ تِتھ کٔنۍ گژھِ أمِس آسٕنۍ چادر لٲگِتھ بیاکھ حدیٖث یُس زن حضرت جابر نقل چھِ کران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس نِش حضرت جابر فرماوان اکہِ دۄہ ٲسۍ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیٖد نماز پرناوان نماز تمام کٔرِتھ آیہِ تِم خۄطبہٕ دِنہِ کٔرٕکھ نصیٖحت لُکن امہِ پتہٕ درٛاے گٔے زنانن کُنتھ یِمن زنانن فرماوان اے خۄداے سٕنٛدِ خوٗبصوٗرت تریٖن مخلوٗق زنانہِ دِوان تشبیٖح زنانہِ ونان خوٗبصوٗرت تریٖن مخلوٗق خۄداے سُنٛد دپان چھُکھ نیٖرِو صدقہٕ دِیِو یوٗت وۄنۍ تیوٗت ہیٚکِو صدقہٕ دِیِو اکھ زنان چھس وۄتھان دپان چھُس یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہٕ گژھان مرد حضرات دِنۍ تُہۍ کیازِ چھِو ونان زنانن صدقہٕ دِیِو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھُس ونان کیازِ تۄہہِ چھنا پتہ پگاہ یُتھُے قیامت واتہِ قیامتس منٛز یُس نار آسہِ تتھ منٛز آسہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ لٔکٕر یعنے کہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یُس اتھ منٛز دزن وول آسہِ سۄ آسہِ زنان لِذا پنُن پان بچاونہٕ خٲطرٕ امہِ نارٕ نِش پنُن پان پتھ رٹنہٕ خٲطرٕ دِیِو صدقہٕ یوٗت وۄنۍ تیوٗت ہیٚکِو تُہۍ دِیِو صدقہٕ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتی ونان دپان چھُس تۄہہِ چھُو پتہ سۄ زنان یۄس ساروی کھۄتہٕ برونٛٹھ اتھ جہنمس منٛز وسہِ سۄ زنان یۄس ساروی کھۄتہٕ برونٛٹھ اتھ جہنمٕکِس نارس منٛز دزِ سۄ آسہِ سۄ زنان یۄس دُنیاہس منٛز بے پردٕ پکان آسہِ اہلِ سُنت کِتاب اہلِ سُنت ساروی کھۄتہٕ معتبر تریٖن کِتاب صحیح بُخاری امہِ پتہٕ وۄنۍ اگر کانٛہہ مُسلمان ونہِ کہِ اسہِ چھُنہٕ پتہ سُہ گژھِ آسُن بدبخت تریٖن انسان ییٚمہِ دُنیہُک سُہ گژھِ آسُن بدبخت تریٖن اکھ مُسلمان ییٚمہِ دُنیہُک یُس امہِ پتہٕ تہِ وَنہِ کہِ مےٚ چھنہٕ پتہ معصوٗمیٖنن ہٕنٛز کتھ ؤنۍ مےٚ راتھ معصوٗمیٖن کیاہ چھِ ونان امہِ پتہٕ اہلِ سُنتٕکۍ یِم معتبر تریٖن راوی یا معتبر تریٖن کِتابہٕ چھِ تِمن منٛز تہِ چھُ آمُت اتھ پردس واریاہ زیادٕ رعایت کرنہٕ حضرت عاشیہ ٲس ونان دوٚپُن ییٚلہِ تہِ بہٕ پیغمبرس ونہٕ ہا نصیٖحت کٔرِو تِم ٲسۍ ہمیشہٕ طور فرماوان یا اے عاشیہ ہمیشہٕ ییٚلہِ تہِ ٲسِو کران ییٚلہِ تہِ یژھان ٲسِو کٲنٛسہِ کورِ کٲنٛسہِ زنانہِ نصیٖحت کرٕنۍ ہمیشہٕ ٲسِوُس کران دۄن چیٖزن ہٕنٛز نصیٖحت یا ٲسۍزِہوس کران پردٕچ نصیٖحت یا ٲسۍزِہوس کران عفتٕچ نصیٖحت پاکیٖزگی ہٕنٛز نصیٖحت
اتس چھُ فِکرِ تران اتھ پردس کوٗتاہ ویلیوٗ چھُ کوٗتاہ بجر چھُ کوٗتاہ تھزر چھُ سٲنِس اسلامس منٛز تہٕ اکھ یُس سانہِ سماجُک بوٚڑ بار مرض یُس زن آز سٲنِس سماجس منٛز چھِ کہِ سانہِ کورِ سانہِ ماجہِ یا سانہِ بیٚنہِ چھِ آز تِم پلو لٲگِتھ نٮ۪بر نیران یِمو سۭتۍ زن یِتھ کٔنۍ مےٚ گۄڈے ووٚن نامحرم چھِ آسان تِمو نِش لذت تُلان یا آسان تِم پلو یِم زن سٲنِس جسمس سۭتۍ چپکِتھ چھِ آسان یا آسان تِم پلو یِم زن واریاہ تٔنۍ چھِ آسان تہٕ تِمو منٛز چھِ آسان انسان سُنٛد بدن أمِس ماجہِ کورِ ہُنٛد بدن اتھِ یِوان یِتھے کٔنٮ۪تھ حضرت ام المؤمنین حضرت عاشیہ فرماوان دپان یِتھے کٔنۍ ٲسۍ أسۍ اکہِ دۄہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛزِ محفِلہِ منٛز بِہِتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ فرماوان پنٕنۍ تذکرات دِوان ٲسۍ أسۍ پنٕنۍ تذکرات أتھۍ منٛز آیہِ حضرت اسما بنت ابی بکر یِم ژاے اتھ دربارس منٛز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس مگر أمِس ٲسۍ تِم پلو لٲگِتھ یِمو منٛز زن أمۍ سُنٛد بدن اتھِ اوس یِوان واریاہ تٔنۍ پلو ٲسِس لٲگِتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم أمِس نِش بُتھ پھیران ییٚلہِ یوکُن پھیران ہۄ گژھان واریاہ ناراحت پیغمبرن کیازِ پھیوٗر مےٚ نِش بُتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھُس فرماوان اسما کیازِ ژےٚ چھے نا پتہ سٲنۍ اسلامن چھُنہٕ اجازت دیُتمُت یِتھ کٔنۍ نیرنس سٲنۍ اسلامن چھِ ژےٚ اجازت فقط دۄن چیٖزن دیُتمُت یا گژھِ چون بُتھ یَلہٕ آسُن نتہٕ گژھن چٲنۍ اتھٕ یَلہٕ آسٕنۍ ژٕ کٕمن پلون منٛز چھکھ آمٕژ یِم پلو پزہانہٕ نہٕ ژےٚ لاگٕنۍ اگر أسۍ وٕچھو سانٮ۪ن مُسلمان کورٮ۪ن سٲنِس اسلامس منٛز چھُنہٕ یِمن پلون اجازت کہیٖنۍ تہِ نہٕ لِذا ژےٚ تہِ پزنٕے نہٕ یِم پلو لاگٕنۍ کہیٖنۍ تہِ نہٕ یِمو چیٖزو سۭتۍ چھِ اسہِ فِکرِ تران اہل بیتن نِش یا باقٕے خُلفا ٲسۍتن یا باقٕے مؤمنیٖن ٲسۍتن یا سۄ ام المؤمنیٖن ٲسۍتن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ٲسۍ اسہِ ہمیشہِ امہِ پردٕچ رٲچھ کرنٕچ تاکیٖد کران پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اوس اسہِ ہمیشہِ ونان کہِ امہِ پردٕچ حفاظت کٔرِو یِتھ کٔنۍ زن ییٖژاہ واجب أمِس کورِ پٮ۪ٹھ أمِس ماجہِ پٮ۪ٹھ یہِ پردٕ چھِ تیوٗتاہ واجب چھِ أکِس مٲلِس پٮ۪ٹھ أکِس بٲیِس پٮ۪ٹھ تہِ کہِ امہِ پردٕچ حفاظت کرٕنۍ کیازِ مےٚ ووٚن پٔتمِس درسس منٛز تہِ کہِ اگر نہٕ کانٛہہ مول یا بوے پننہِ کورِ یا پننہِ بیٚنہِ رُکایہِ امہِ بے حِجٲبی نِش سُہ ہیٚکہِ نہٕ پگاہ حضرت زہراہس سُہ ہیٚکہِ نہٕ پگاہ حضرت رسوٗلِ خۄدایس بُتھ ہٲوِتھ کہیٖنۍ تہِ نہٕ لِذا پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ چھِ فرض امہِ پردٕچ رٲچھ کران والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا حافظ فی امان اللہ التماس دعا لعنت بر اول لعنت بر ثانی لعنت بر قنفذ ملعون جانی بر ابو سفیان بر آل مروان بر زجر خولی شمر و ساربان بر ابن ملجم